Vandag se top stories. 2 dood en 64 beseer in metrobusbotsing in Johannesburg. Wilmot James vertel hoekom hy die DA moet lei. Google bring Mandela se sel na jou rekenaarskerm en beerdkrag maak plek vir mannekrag. Namakwalanders maak 'n plan. Goeiemiddag, ek's Elma Smit. 'n Swanger passasier en 'n metrobusbestuurder is Vrydagoggend dood in 'n kop-aan-kop botsing in Jan Smutsrylaan in Johannesburg. Altesaam 66 mense was betrokke in die ongeluk waarvan 5 teen 10:30 Vrydagoggend in 'n kritieke toestand was, volgens 'n EMS-woordvoerder. Leroux Skuman was op die toneel. 'n Dubbele skok het Vrydagoggend gewag op die reeds beseerde en getraumatiseerde metrobuspassasiers in Jan Smutsrylaan, Saxonwold. Eers die tyding dat die bestuurder van die dubbeldekkerbus op die 80 busroete dood is weens beserings in 'n trompopbotsing. He was still breathing, he was still talking to me like, please just move the steering wheel so I can get out. He pled for his life and then he started twitching and he vomited and then he died. They lost his pulse. Die tweede skok, 'n gespook om 'n verwagtende passasier van die boonste dek tot by die hospitaal te kry, was uiteindelik vergeefs. We have 64 patients, 3 are still trapped, 1 driver has died, and there's a pregnant woman that was taken to hospital. She has also been confirmed dead. People were impaled in the bus by the other bus, and as we went down, we were breaking windows to get everyone out, helping all the people out, and then as we went around, there's puddles of blood throughout the bus, and it was just something else. I didn't realize it was going to hit. I heard people screaming just before the bus did hit us. So obviously everyone did see it, and then I just felt the impact and the glass came straight for me. So we need to do something really to up the skill of our drivers and ensure that our passengers can be safe at all times when they are using our buses. Dis Maimane versus James. Die wedloop vir die leierskap van Suid-Afrika se amptelike opposisieparty het Vrydagoggend in alle erns afgeskop met die aankondiging van Dr. Wilmot James se kandidatuur. James spog met etlike dekades se politieke ervaring en is die uittredende federale voorsitter van die party. Top Stories het hom uitgevra oor wat hom onderskei van Maimane. This is a bit like a David and Goliath story. And the key thing you have to remember is that Goliath was weighed down by all the protective armor he was wearing, and that he was very good at a normal contest, and that David understood, he was fleet-footed, and understood where the vulnerabilities were. The one most important thing that we have to remember is that to grow a political party, you must be able to talk to voters, to communicate with voters with issues that matter to them. It doesn't help to talk to them about issues that don't matter to them. And to do that, you need to have some understanding of who the voters are. You must have empathy for where they come from. You must have an ability to experience both their hopes and their pains. And I've been in this world and other worlds sufficiently to know what it is South Africans worry about, what concerns them. Wat kry jy as Google Street View en die Robben Island Museum hul kragte saamsnoer? 'n Besoek aan Nelson Mandela se tronksel op jou rekenaar of selfoonskerm, ongeag waar in die wêreld jy jou bevind. Nina Nel het gaan kyk hoe dit werk. Dit neem gewoonlik 30 minute per boot. Dan stap jy met hierdie gange langs, tot hier, waar Nelson Mandela 18 van sy 27 jaar in die tronk op Robben Island deurgebring het. Nou is hierdie ikoniese sel in 3D slegs 'n muisklik weg. Die wêreld se grootste soek-engine, Google, het met hierdie wêrelderfenisterrein saamgespan en dit moontlik gemaak om nou met Google Street View die geskiedkundige sel en die res van Robben Island te besigtig, terwyl 'n toergids, wat ook in die apartheidstyd in die tronk was, jou die stories van die eiland vertel. Ek is Nina Nel op Robben Island vir Netwerk 24. Dankie Nina. Raakvat Namakwalanders laat hulle nie sommer onderkry deur 'n bietjie beerdkrag nie. Die Springbok vliegveld was in donkerte gehul toe 'n pasiënt Dinsdag aand in Raas per lugambulans na die Kaap gevlieg moes word. Colette Botha, wat met die vindingryke plan vorendag gekom het om die aanloopbaan met motorligte te verlig, vertel. Ag, jy weet, ek het 3 oproepe gemaak en ons het teen 6:30 toe daar 10 karre om lig te maak vir die vliegtuig wat moet kom land, want dit was nou sterk skemer daardie tyd. Net om seker te maak dat ons nou reg is vir die opstyg.
besef ons is hier by 20 karre kort, want dit is 'n redelike lang aanloopbaan. Een van die mense, vroutjies wat klaar kom help het, sy is die buurtwagkoördineerder. Sy het een SMS uitgestuur en dit was 10 minute later toe daar 37 voertuie op daai aanloopbaan. Maar soos die noodlot het wil hê, ons alles mooi in plek het, so kom die krag aan. Dit was ongelooflik reg. Die dorp gons nou nog daaroor, want mens hoor al die negativiteit en die slegte dinge en almal kla. En dan gebeur daar so iets en dink jy, wow, jy weet, dit is amazing. Die mense staan actually nog saam. Tweet ons met die hashtag #topstories by Netwerk24 of e-pos nuus by netwerk24.com.